روشا کو نهار روجلاتا نابین تیجیان دنم مجاری ام لگل حسو حرمی سروک دزگاه نام دولتی آیزدی جبو روبروبونا جنوسایدم ج پاریسی لگل منم که حسو سلاو ریز بوده که حسو گرنگیا ویروجی دسپی که ده یعنی گرنگیا اف روجا نافنتویا ریز گرتنا لدجی قربانیین دجی تروری گرنگی آوی چیه نرخاندنا تدوی درباری ده بکر زور سپاس بو دلیوری دسپی که بجنا خوب وان قربانیا کمینین البته بریاره یونی هات دان د سال 2017 دا و روزا که جهانی به دستی شانکرنج بو برس را گرتنا قربانیان تیرور و پلان دانانا پلانش بو و چاو ریل بر تیرور بیتا گرتن و چاو اب کسید کفتین بر تیرور همو بنا بالیوزیت اشتیه و بنا نمونه جبونده که تجربه وان مروف گوداریا دنگوام که ترجی و تجربه وان جی فایده جی بیتا گرتن دا کو تیرور بن بر بیت یان دا کو کیم بیت یون دا حال بات جی بی 2017 جی مکتبه که نویسنگا که تایبت و نیلانا تیروری هات بودانان و تایبه جی لیانا گلک هر سلطه تکنن و بی روژه دا یون حول داد هر صدنات و سه دولت اندام خو هان داد بو هنده کو ریل بر تیروری بیتا گرتن و بر تانک بتو که حسو گاوا کو اف جنوسایدا کو لحنبری کردین ازدیحاتا کرن کو بونا آرمانجا تروری یعنی تزانی تراومه یک تراژدی کم مازن لگل جواتا کردین ازدی کو درست کری اوه یکی جعالی درونی و جعالی دن و یعنی گلک مروف ایکو خلقی وان بدهانی گو هاتی کشتن و رواندن هبون نتوین یک گرتی مثلا حسن لاواس کرنا وی ایشا گو کردین ازدی جیان ده تو رولک لیست گلو دواره بیرونی ده پسیکولوژی ده رزگار کرنا رواندیا ده آلیکاری کرنا ازدیان یعنی رولک لیست نتوین یک گرتی البته نل استپیویز بو رول یونه رول باز بود مثلا هاور هاتنی دا بوان دیکو خلق مثلا گهاندنا خوارنه خلق نمبرج برساده مثلا آوار بونه دا حتا راده کی لیت مثلا رزگار کرنا وان دا یان چاره سرکنه کلوجی یان جاره کاری زفراندنا مستر ولاتو وان ادواری حمو دا یونه هل چیز البته پشتگو بهاویتی براستی جی بهتر در از نگوت اغاثه وان کار دکن بدر دجی گندک ریکاره تاین او جی هندک تاین بنا ریگر از کاری راستی بیجم وکیلی جی بیجم دواری ده هنه که حکومت عراقی و مخاطبه سرکی چون عراق ند بند هفته ده سیاده و کامله کردستان نه مخاطبه چیزا که عراق ده تقبل کرن بروی هنه دجی هنه که حکومت عراق دیواری ده یکم کم ترخمیا گری استجابه وی بو وان دسپیش کاری منسیاتی فی نفنتویجی حتی حد کی نل آسته پیویتا يعني افتر راكو لهمبري كردين ازديهاتك كريكا كي احسو يعني هينجي بصد هزاران كردي انكو جي شنغالي در دورا شنغالي رویایی کو سالا 2024 جی 10 سالا پشتیوی بویرا دل ایش بویرا غمگین جنوساید علی دجی کردین ایزدی هنجی نکارم وگرنه سر جیهو واریم خواه یعنی نتوین یگرتی دوی واری ده دکاری رولکی بلیزه اشترى بيجم جبو وقراندنا وام رو وان سر عردا قد كاريب في شاركة ناف نتبي مثلا لوكيت بناف كري لحكومة عراقي بك كرمك از نقلك جاجبين زواردا هايبا يبيوني تاجي العراقي نما في سبتمبر ده ديفكشت يونامي احتمالش عراقي دركبت عراق وازد تأمیم کرنا و دوته بکرد آنکو تدویل کرنه بین تخواره ناف نتوی ناس هم نوی تراسی نام نتوی بین تخوار بتا بکتا تاوانك الجور ارهاب ماذا كان ارهاب الترور بتا لمتانو محكمه كبتا شكل سروي آستي انكو آستي جنوسايد بتا بين نخواره
لدي مثلا قانون ناجيتا في واردة بلكي اعترافك الضمنية كي وكي دي عرب في واردة هم واردة دا تعامل القلبي ملفي ناكت وقت جينوسايد حتى في إبادة بوجي جينوسايد هم الكجاب مشتي عن صوفة جالك كير كيم كاربين دو يو ان جي بلاستيجي كتا جي بتوانين كو منطقة كمان كو هموي آبا كانوا بيجدا خلقي بزبرن أو في واردة شي من نبي استيا جالك حتى اللي قريان يعني قرن بكوما جي تجنابك كان كي داخلية جالك أكثر بسكنت راكرنا هستيكاش عرضي وبقران مثلا دي ان اي وتسليم كنا واردني وتسليمها خلقي كرن الزبران عندنا خلقي شي در عراق تتا حساب كرن كيركا أبشانك وطنية بتر كيركا عراق قال حكومات كردستانية هاري كاربن ريخوش كاربن ببيروس كنا يعني هالبت كي كونجي أكيد ديد لي بس كنت بيجي ضغطك وصل سربيتك كرن يعني تو وقت نزدیک ده اسنابی کویشان که حضرت زانه مثلا پشتی 2014 يعني الشنغالي انها روشكي رودا يا بيشتي رزقار كرنا الشنغالي يعني مثلا هشتا شعبي كتوي دري اشترى بيجم بكك هاتوي دري جي هيكو الشنغالي اشتيكي جواتي رو بده بيشتي في جنوسايد بيشتي رزقار كرنا الشنغالي آلوزين جواتي لناف شنغالي نها زيادة تربونه او خلقي شنغالي وكي كو تجي ديار كري مثلا نكاري الجهواري خود بتشي ببا قالوا يعني نتوي يقرتي رايا قشتي يا جيهاني دكاري تشاوا آلي كاربه كو ريكفتنك مثلا ريكفتنا الشنغالي لسر شنغالي للشنغالي ورجي بجي كرن دوی درباره دگر دیتنا ده بگرم کرم که که هست يوين تدخلت وان جيات كت او جي شر ليتشد بن زبر او جي تقري قلق ليتشد بت يعني سلم امان تدنمينت هل عراق دولتك زين هيك خلا دويجي عراق بشر شر الشنغال نينا نو داعش نمايا بيجت او قوات الودر يجي قوات عراقينا مثلا قريتان مقوزاري وانفا يعني هر تجي بتكرن كيوين جي بكت جركت ريا عراق كده بت لوكي مغوتي هذا وسط تحسب كرين كو فرسكنا فويا جركا العراق شار سريا في تشد بكت مال دس بيجي جوت برينو يعني بري كان صاله جن بجين جركا از دي لوترين وقت زبرنا سرجي خو كصاله دو بزحمتي كيشن شغال اجنا تغيير ديموغرافي جي جوهرتنا ديموغرافي ده شبت احتمال قبلات تجدس بله گلک سپاس بوده که حسو هرمی سروکه دزگاه ناف دولتی آیزدی برو بنا جنوسایدش پاریسیل گلمن بود